loš marketing? Evo ovdje ćemo navesti primjer lošeg marketinga. Na ovoj reklami, što je vjerovatno masno plaćeno, jer to je reklama od banke, vidimo frajer u kožnoj jaketi, kožne hlače, kaciga, malte ne odijelo od 30.000 kuna, naravno tu je i zaštitni pojas i sve ostalo, i dobre čizme, sva ta oprema, vrhunska, jedno odijelo 30.000 kuna i cucak. Znači mi na ovoj reklami imamo motoristu sa cuckom. A zašto ja navodim da je ovo loš marketing? Vjerovatno im stručnjak za marketing ima fakultet, a ja bi mu rekao, serem ti se na tvoj fakultet. Jer što ne valja? Rekli bi Amerikanci, what's wrong with this picture? I told you what's wrong. Taj lik na ovoj reklami, masno plaćenoj, a di je još printanje letaka, a di je još printanje plakata, pa to je puna vrića dolara. Taj lik na ovoj reklami ima cucka sa sobom, a on je motorist. A ovakav motorist vozi ovakav motor. Da, to sam ja na motoru, za one koji mene prepoznaju. Mateo. I znači taj motor ima 1000 kubika. I sad ćeš ti na ovakvom motoru od 1000 kubika voziti cucka 200 na sat. Je right. Moš mislit. Pa jedna beštija bi od stresa umrla, jer psi inače imaju ubrzan rad srca mnogo brži nek čovjek. Uglavnom, što je pjesnik htio reći? Ovu reklamu je napravio totalni moron. Nema veze sa zdravom pameti. Ali ste su ga dobro platili. Ali ipak su ga dobro platili, masno. Ja bih to nazvao greška u proizvodnji. Marketinška greška u proizvodnji.